أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوه في السر والعلانية واحذروا قسوة القلوب لأن الله سبحانه وتعالى وصف أصحابها بمن تنزل عليهم اللعنة ثم الصلاة والسلام على الرسول القائل اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا على أكنافهم ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإنهم ينتظرون سخطي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعد ذلك كبيرة لأنه صريح لأن السخط من الله والرسول من علامات الكبيرة لما فيها من الوعيد الشديد. إن يتي الله أوتد مورد أو الله بجو يمر ينهلم نكي لبوي آية جدنك القرآن حرين يمري ينهلم ko waɗi ko hulgol mo ngol woni ngorondi kala moƴƴereji ko julɗon waɗata yo oti hulata Allah o fawñoto e ko Allah on haɗi kon fuu reeno ɗen yoringol ɓerɗe meɗen ɗen yorugol ɓerɗe reeno ɗen e ɗum heɓen yurmede ɓernde si yoori kuddi Allah jippoto e yimɓe ɗen ɓerɗe ɗon ɓe juuli e onulaaɗo makko maakuɗo ɗaɓɓire moƴƴere e yurmeteɓe ɓen ka mofte an wuuron e balbe maɓɓe e ndenka maɓɓe e ley koyɗe maɓɓe wota on ɗaɓɓir moƴƴere e ɓeɓe Allah yorini ɓerɗe muɗum sabu na ɓen ɓe Allah yorini ɓerɗe mum
hiɓe habbi tikkere nulaaɗo Allah nden sallallahu alayhi wa sallam. Hafiz ibnu Hajar o maaki ɗum ɗon kontama kabira jeeya ɗum e kabairu zunub, wo fi hen ɗum ɗon no waali e kene fof no reeni. si nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama maaki kuddi Allah woni e goɗɗum, ma tikkere makko woni e goɗɗum, haray ɗum ɗo woni junubu mawɗo. ka nulaaɗo Allah no maakuno kala mo ɓernde mum yoori tikkere an woni e makko, mo tikkere nulaaɗo Allah woni e mum wo haray tikkere Allah kadi woni e makko, haray ɗum holli ko junubu mawɗo wona yewtede fi mum ɗon. ko wiyete kaswa ka ɗengal arab ko ɗum wiyete ghilza, no wayi wasiɓe innu ko masdaru kasa yaqsu, yoori no yorude, kaswatan yorugol. yorugol ngol no tindina e sattugol goɗɗum tamo hara newaki. o gando luga maketeɗo Raghibul Asbahani rahimahullah o maaki ko wiyete kaswa ko ghilazul qalbi, ko yorugol ɓernde nden. Allah daali summa qasat qulubuhum, ɓerɗe maɓɓe ɗen yoori. ko wiyete kaswatul qalbi kanko imamu Raghibu o maaki ko zahabul liini war ra'afati war rahma, ko iwgol neware, iwa yurmede, iwa giggol, iwa to'inare e ɓernde nden. si ɗiɗo ɓeeɓi e mayre few, hara ooti ko ñande tum wondi e muɗum, ooti ko wiyete kon ɓernde bonde tum o wondi e muɗum, himo wondi e hukkere, himo hukkanimo o yiwo, kala mo o fondi haray mo hukkanimo, himo faala wadde mo ko boni. ko ɗum wiyete kaswatul qalbi, yorugol ɓerɗe. kala leydi ndi ɓerɗe yimɓe mum yoori, ndin leydi ɗon ko kuddi Allah woni jippade e maɓɓe. ay mandeji ɗin ka yeƴƴitorɗa o ata e ɓerɗe yimɓe ɓen no yoori. a daroto ka laawol ɗo kiliñota ha ronka fi feƴƴugol, arɗo o wubba faale hellagol ma tum, hara an a faala taƴitude ma hay si tawi feere heɓi ke no taƴitira, woɓɓe ara e wubba tigi tappe tum, ma ɓe na daro ɗon tappe maya saku ummaro e 50 mum. ɗum ko min alamati kaswatil qulub, koye mande yorugol ɓerɓe, yurmodiral ala ɓerɗe ɗen no yoori. ko wiyete kaswatu istilahan kanko Raghibu woni yewtude, o maaki ko wiyete kaswa huwa tahawun bima yalhaqul ghayra min al alami wal adha, ko yawitagol kala ko hewtata ɗimmu mu'um, mo tawata wona kanko, ko hewtatamo kon kanko, e kala sattende e muusendi e lorra e ngayngu ko heɓatamo kon hara ɗum no hawran ma an hiɗa yawiti ɗum. kala sattende hewtundemo e muusendi ko heɓimo e lorra ko heɓimo, an hara hayfini ɗum hiɗa yawiti ɗum haaju ma ala. ko ɗum wiyete kaswa ka istilah, ko ɗum wiyete ko angal yurmede ka jikkuji, angal yurmede ka huwodire, ko ɗum wiyete fazaza. Allah jippinani nulaaɗo makko on walaw kunta fazzan ghalida al qalbi lam faddu min hawlika fa bima rahmatin min allahi linta lahu. ko Allah yurmede makko nden jippi e ma, newaniɗa ɓe wonduɗa ɓen fof, ɓe wuriduɗa ɓen fof, tawi mo be hiɗa yurme ooti, hiɗa newanimo, hiɗa faala yo moƴƴere hewtumo, yo ɓuttu hewtumo, yo yaajende hewtumo. wo sabuna si a wonno aadem bonɗo gikku yoruɗo ɓernde, gooto wonatano moggo ma. si tawi woni ɗen goɗɗo
o woni mo tawata soroɓe ley koyɗe makko heɓoto ko be o wona jogiiɗo ɓernde yurmetende. so woni jogiiɗo ɓernde yorunde nde yurmatake hay goto wonata moggo makko e jang. ko ɗum wiyete kaswa. Allah subhanahu wa ta'ala sifike ɓerɗe yoruɗe buyka alqur'an o daali nokku goo summa kasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijara. o nandintini ɓerɗe yimɓe ɓen si ɗe yoori wa kaaƴe. o wi nokku goo fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wo sabu koɓe firti kon aadiji maɓɓe ɗin men huɗi ɓe wa ja'alna qulubahum qasiya. ɗum fof ko sifaji naafiki ɓen, yani yorugol ɓernde ko e sifaji naafiki jeeya. o wi nokku goo ka sifagol ɓe kamɓe naafiki ɓen falawla is ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubuhum. ɓerɗe maɓɓe ɗen yoori ko sifaji naafiki. fa waylun lil qasiyati qulubuhum. ɗen ayeje ɗo fof ɗe ayeje ɗo fof ko ari ko fi sifagol naafiki, hollugol wonde awa yorugol ɓernde ko jeeya ɗum e sifaji naafikaka. ha o wi ulaika fi dalalin mubin. no jeeya noon e ko wonata sabu ɓerɗe ɗen yoora ko wedditagol fi jantagol inde Allah. oti ala limanu ka nder ɓernde o jantata ko inde Allah few. ɗum ko sabu arana on no si goɗɗo jangata alqur'an o jangata inde Allah, o jantata ko inde Allah few, on ɗon ko yooru ɓernde natata ka nder ɓernde makko. o heɓa yooru ɓernde, heɓata yurmende. sabu no Allah daali wa man arada an zicri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama. si tawi goɗɗo pottike tun jantagol inde Allah nden o ɗuurike ɗum o hawki o woɗɗitike, Allah subhanahu wa ta'ala faaɗinanayi mo gurdam makko mo o yii o sikka ko on haɗi o heɓa goɗɗum. leydi wawndi wo noon, kala leydi wawndi noon mo ɓe yiyay tun ɗimmo mum sikka ko on haɗi o heɓa goɗɗum. ko ɗum wayi simo sattira tawimo faalamo tun honkude ma tappa ma, kala ko yi no heɓa on pi haray mo weltori. ɗum wiyete yorugol ɓerɗe. sabu mum ko ɗum ɗon. sabu ɗiɗaɓo on ko ɗuuɗugol geddi ɗin. si geddi ɗuuɗi ko tuundi e finfi natata ka ɓerɗe. si ɗum naati toon mbende yoora. si limanu on yalti ko finfi natata nder ton nde ɓawla. si nde ɓawli nde yoori. kala mo ɓernde mum ɓawli nde yooray woni ko sifaji naafiki. no jeeya e muɗum welsindagol fi farillaji ɗin. si woni goɗɗo juulata o hoorata o waɗata farillaji ɗi Allah farli mo ɗin, ɓernde makko yooray tun. ko waɗi ñande aray mo pottade ko heccinɗinta ɓernde nden. ñande aray mo pottade ko heccinɗinta ɓernde. ndewal ngal ko ɗum heccinɗinta ɓernde. kono si goɗɗo no potti farillaji ɗin feere o ala ɓernde makko nden be yoora. no jeeya e muɗum tawa ko fi anna tun anini oti. kanko si anna on heɓike kanko haaju makko ala, ko lutti kon o tefafimo o yeyna ko be o heɓa yorugol ɓernde. ko ɗum waɗi si ari hadis nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki ɓe sohliniri ɓerɗe maɓɓe ɗen aduna, si ɓe sohlirno goɗɗum e lahira on ɓe heɓayno nguure ka ɓerɗe maɓɓe, ɓerɗe ɗen wuura. no jeeya e muɗum ko wiyete kon zulmu du'afa. si goɗɗo sutti tooñude ɓe o ɓuri ɓen himo tooñude ɓe, o sutti tooñugol, o wowti, o waawi tooñugol. hande kadi tooñe ɗen haray no hayfanimo ha o wowti lanni. amma si tawi woni ɗen o wowtaali haray himo aani fii mum no maapinimo. kono si o lanni wowtude hande kadi ñande o ɓeydoto tun woni ha ñande Allah ittimo pottinimo oti si wowti tooñugol feere o ala be o tooña. no jeeya e ko wonata sabu yorugol ɓerɗe hajurul qur'ani wa adamu tadabburihi. oti taƴo alqur'anare nden few. hara kadi so janngude o taskata ko woni nder ton kon few. qissaji ko woni e mayre, tasakuyeji ko woni e mayre, yamiroji e haɗoji ko woni e mayre wuri o ajaka. sino janngede wanayimo wasi tawi
ina ala Allah wona yewtede ɗo goy no jeeya e muɗum mawnintinare e yottanagol hoore mum wiyugol ittay mone banu adama ka o sohliri ittugol mone o ɓernde makko nden yoore si ɓernde nden yoori o yawto yimɓe ɓen fof o hoyna ɓe o jalkita ɓe ko ɗum ɗon wonta haray ɓernde makko nden waɗay hande yoora ñande o ɓeydo no jeeya e ko wonata sabu mum nisyanul mawti yejjitugol kañum maayo ñande o no rondi goɗɗo naɓi kañum yejjita maayo kan kadi rondete ñande ñande o no rondi kañum yejjita ñande goo kañum kadi rondete yejjitugol mayde yejjita gabru on jooño e aduna ɗum wonay sabu ha oti heɓa ɓernde yorude no jeeya e ko wonata sabu mum adamu muhasabati nafsi hara oti hasbata wonki mum kin himo aawiki tun e ko boni o hasbata few o dartata hoore makko o waaji o wonki makko ki no jeeya e muɗum algadabu biduni sabab hara oti kay a o no tikki hara sabu o ala ko tikkinimo no tikkiti ɓernde nden nde yowray jooni no jeeya e mum jula sa'u suu si tawi goɗɗo ƴetti yimɓe bonɓe tum ɓanni moggu mum tawi ko ɓen o jooɗodata ko ɓen o ñallidata ko ɓen o waalidata ko ɓen o hiiridata ko ɓen o laaɓodirta feere o ala o heɓa e ɓernde bonde o heɓa ɓernde yorunde ko waɗi ɓe jowɗoɓɓe bonɓe ɓen fewjantama ko moƴƴi few no jeeya e mum idaatul wakti yeebugol waktu on neɗɗanke si tawi woni wattali waktu mum on kangi ko ɓernde makko nde woni yoru no jeeya e ko wonata sabu mum al iradu anil ilmi sari pottagol gandal saria ngal hina deftere Allah wona sunnane laaɗo wona fiqhu salaf wona ko yowodiri e fii dina fof haaju ma a layɗa yaaɓi ɗum fof ka leydi ɗum ɗon kadi wona e sabu ha ɓernde oti nden yoora no jeeya e ko wonata sabu nde yoora al muhaddiratu al muskirat si tawi goɗɗo gurdam makko fof ko beere e dorobe e cigarette haray fellitu on ɗon o naadi ka ɓernde ko yorinta nde yurmede natta toon limanu natta toon fanni o accitali ɗiɗo haray noon ñawdigu kadi karmo ko ɓen no waɗi seeɗa e ko ñawdirte ngu ñawɗo saabu ko ñaw hulɓinigu ɓay ko ñaw naafigaako hiɓe janti toɓɓe buy kono ko seeɗa wonɗen ɓuccude fi no heɓiren tasakuye no jeeya e muɗum taallumul ilmi ashar'i min alkitabi wa sunna yo ooti geru o anda goɗɗum e deftere Allah nden o anda goɗɗum e sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hay so tawi ko hadise wi ɗon inna allaha la yarhamu min ibadihi illa arrahman hadise wi ɗon Allah yurmatake e jiyaɓe makko ɓen si wona yurmodira e ɓeɓen e arrahimuna yarhamuhumur rahman ko yurmete ɓen Allah kadi yurminta haysi ko ɗum ɗon tun oti jangi so heɓi tasakuye e muɗum o huutori ɓernde makko nden ɗuytoto ko yoori kon yooti heɓu goɗɗum e alqur'ana goɗɗum e sunna ko oti ani ɗum ɗon ñawde no jeeya e muɗum hudurul qalb ƴettugol ɓernde oti nden tawna e ko jangata kon alqur'ana on o tasko imo jangude o heɓa tasakuye o yiila ɓernde makko nden o fewtina e ko woni e mum kon no jeeya e ko ñawdata kon al ihtimamu bi sirati nabi himmirgol siranulaaɗo Allah on jikkuji maɓɓe ɗin gurdam maɓɓe ɗan no ɓe wondiri noon e jama maɓɓe on e no ɓe yurmirteno noon oti janga fi muɗum seeɗa si oti humpitike ɗum wallaymo fino heɓira ko ñawdata yorugol ɓernde makko nde no jeeya e mum al atfu ala al fuqara'i wal masakin yo taw hara waasuɓe ɓen e miskineɓe ɓen no yurme hara wona ya woni jalayɗo ɓe yo taw hara yiɓe yurme si goɗɗo woni ñaamali ñallal fof heɓali ko yara heɓali ko ɓorno heɓali ka wona hara ɗum haysa mara feere waɗangol mo fus kono hara no yurme bete yani a mara feere okkolgol goɗɗo kono hiɗa mari feere yurmegol mo a mara feere waɗangol fof kono hiɗa mari feere heɓangol fof kolngol moƴƴol ma annuye moƴƴo
hiɗa mari feere ɗum ɗon yo taw hara miskinaako miskinɓe ɓen no aaninma no sattema kono si tawi ko woni o ko yawi no fanɗani ɓe yoɓe habbo ko ɓuri ɗum ɓeydo ɓernde ma ɓeydoto ɗum yoru haray no jeeya e muɗum yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni ɗum kadi ñawde no jeeya e muɗum jokkere enɗan wota goɗɗo wonu e leydi hara enɗamaji makko no ɗon tawa hay téléphone alda on hiɗa e jan ma si a nawna ma ko hen ɗum ma porɗa ko hen ɗum wonduɗa e mum ko animma hara orti haccati makko ala e enɗam makko few ɗum ɗon kadi yorina e ɓernde no orti taƴiri enɗam wo ko noon ɓernde makko kañum kadi yoori no jeeya e ko ñawdata juuragol nawnuɓe goɗɗo si tawi on andinira ma on huwodira hay sa yii himo daaso ka tara o nawnare hay si tawi hiɗon hoɗidi haaju ma ala e mum yo taw hara a ndaara e nawnuɓe wonde wakkiloɗa hawta mawnintinare few immoɗa ɗo ƴetta watirwa maɗo immoɗa yaha e labtani jippoɗa ndaara naata e sambouru inna hiɗon e janno hay fani o naata ala kadi hiɗon e janno hay fani o ɗum ɗon kadi heccinɗina e ɓernde oti ha nde yoori kon ɗuyto no jeeya e mum juuragol kaburuji e nder hitande be hitande sa calculi mayɓe ɓe annduɗa ɓen hara ko ɓe annduɗa ɓen tun a ndaara e tawa ɓe hebbini berɗe hara wonde a juuroto berɗe bete yaha ha ka dambugal berɗe inna assalamu aleykum dara qawmi muminina du'anoɗaɓe ɗum kadi ñawda yorugol ɓernde wotinde anditugol mayde ñawday ɓernde no jeeya e muɗum hebbingol jantagol inde Allah no jeeya e muɗum naafugol jemma ta goɗɗo waalo jemma on fuu o ronka heɓde darɗe ɗiɗi bete juulaɗo darɗe ɗiɗi pet hay sa juulaɗi 12 ma ko yawitiɗo heɓu darɗe ɗiɗi bete sa heeɓi ɗum ɗon Allah artiray yurmede ka ɓernde maɗa nde hecciɗa seeɗa no jeeya e muɗum yankinare oti itta mawnintinare e mum o anda ka o dari ɗon ko kayalen soɓe ka woni ɗon o ɗuyta mawnintinare nden e hoore makko saabu nema mo Allah o hokkorimo Allah no wawi jaɓitude mo ma o yiila mo no yaawi sut no jeeya e muɗum anditugol fi lahara hara oti no anditi fi aljanna e yiite no anditude fi alhaali makko mo woni e mum ɗo on sansoto joni siko cellal nawnare ari siko gurdam mayde ari si baɗin alhaaliji ɗon fof waɗay ha ɓernde oti nden hecciɗa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo heccin ɗin ɓerɗe meɗen ɗen yo ɗuytu yorugol ɓerɗe meɗen ɗen yo addu yurmodiral e ɓerɗe meɗen ɗen aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yahussuna ala muhasabati anfusina likay yariqqa qulubuna. O sahabajo nulaɗo Allah mawɗo tedduɗo yo yarluye Allah woni e makko ɗum ko Umar ibnul Khattab hari o rerɗinayi en hasbugol wonkiji meɗen ɗin
kala ɓe o yiiduno o wi'ayno hasibu anfusakum koni hasbe hoore mo qabla an tuhasabu ko adi on arno yeede yeeso Allah hasbu hoore ma atto a hewtoyde ka Allah hasbowo haray noon karama ko ɓen ulama un nafs jannguɓe ɓen fii fittandu banu adama jannguɓe ɓen fii ko sowon sinta oɗo neɗɗanke wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ko sowon sinta wonki makko kin hiɓe waɗi toɓɓe no ooti hasbirta wonki mum toɓɓe seeɗaje ɓuccete digi fiyen heɓu tun tasakuye e ko ɓe wallini kon Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri en laɓɓingol wonkiji men ɗi ye laɓɓinɗi laɓɓingol wonkikin ko hasbugolki laɓɓinaki e soɓe ko heɓata wonkikin ko junubu on kon junubu woni soɓe heɓata wonki wona soɓe looteteɗo ko soɓe tuubanteɗo ko ɗum lootatamo wonki noon soɓay noki soɓiri wo ko noon ɓernde nde yorirta wonki ki soɓay tun ɓernde nde yoora ko soɓintaki noon ko junubaji ɗin joni noon yo oti hasbuki haray ɓe wallini yoga e toɓɓe no oti hasbirta wonki kin ɓay yamirama yo oti hasbuki Allah subhanahu wa ta'ala dalika qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha woki wonki ki Allah waɗi e neɗɗanke wo laɓɓinɗoki suutiki e bone on ɗon malama wo aawɗoki e ko boni kon o accidiki e hoore makki o tertodiki e seytane on ɗon hayri aduna e lahira wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wonki kin ko laɓɓinteki ki laɓɓine e tuuyoji ɗin ki ente e boneji ɗin wonki kin ko enteteki sa accitiki iki waywa boobo muynayi ha wona helli faaɗo entataki kono wonki kin no hatojine entede si a nen derfiki ki hija siki derfama ki hijay wono puccu hijirta ni hara ngo ala lakambal ngu wubbay tum wonki kin kadi ko noon way ko be waɗanaki lakambal ko jogoki sa accitiki a wawi wa puccu hiju ngu sa acciti yahay wonki kin be jogue haray noon si a feliki ki iway ka wongol nafsul lawama ki arta e wongol nafsul mutmainna ki iway ka wongol nafsul ammara ki ara ka nafsul lawama ki iwa ɗon ki ara bete ka nafsul mutmainna si tawi hiɗa feldiki amma si tawi woni ɗen wonki ki laɓɓintaki ki dartataki ki felataki ki hasbatake ki luttay e wongol ammara bisu inna nafsa la ammaratum bisu wonki kin ko yamirayki tun ko boni ki lutta e muɗum kadi hiɓe holli ɓe inni no jeeya e no hasbirtaki antum miijitoɗa inna ya nafs ma a'zama jahalaki tabda'ina zaka wa anti ghabiya ama ta'rifina anna bayna yadayka aljannatu aw an-nar wa anti amma qaribin sa'irun ila ihdahuma oti joɗo miijito o fela wonkiki o inna e wonki ki wonki yiɗuki ko weli wonki yiɗuki tuuyo dagi harmi wonki yiɗuki ko foti tun sago makki wonayo ki heɓu hunde e sattende e hille aljanna on ko sattende on howira ki wonki noon ko tuuyo on ki ɗaɓɓata wi'aki e wonki an ha wattu yiili e ma sabuna hiɗa majji majjere tiiɗunde hiɗa sikka hiɗa ƴoƴi kono ko majjere wonduɗa
anki wonki ka wonɗa ɗo jaka hiɗa ɗayti ko a komo few fi hen ɗum a anda aljanna e yiite no yeeso ma a anda ɗum no yeeso ma a anda neɓata hay seeɗa a yahay e goɗɗum e mum a yahay e goɗɗum e mum neɓata landoɗaki e wonki hiɗa noddude lan e ko boni hiɗa noddude lan e junubaji hulɓiniɗi hiɗa noddude lan e tuyoji ha aljanna e yiite nde moggo ma joni neɓata ka yahat goɗɗum e mum joni noon ndaaru ko henɗum e mum nafayma ndaaru ko henɗum e mum nafayma wowliranaki noon kono hara ɗum ɗon fof ko ka miijoji wonne arde siki fokkitanima tun ko boni a darniki a dartike seytane wata ɗowdeki sina ɗum ko seytane woni ɗowdeki heña heña kiwnoyo e ko boni kon heña ki halka woti kañum kadi ko ɗum wiyete nafs ki wonki siki laɓɓinaka ko be ki sifora noon oti wiya ya nafs ama ta'lamin anna al-mawta ya'ti baghta min ghayri muwa'ada wa annahu la ya'ti fi shay'in duna shay sita'an duna sayf sayfan duna sita naharan duna layl siba duna sabab inna e wonki miiji to seeɗa mayde nden koye juhal arata goto mayata haray mo andi fewndo o mayata koye juhal woni arde kanko mo sikka tun ko makko kon do kañum siwata mo be haray no sikka ko mum kon siwa ko waɗi ɗum ɗon ñande o wonta e sagata neɗɗanke nawyey kono yela makko fi gurdan on ñande o no wonti sagata mo sikka tun a kanko no luttita siwa do ha kaari yahi ko menen woni gore kaari yahi ko menen waddi ɗum ɗo e ɗum ɗon kono min no tawi balɗe goy ko ɗum tun on kiki woni miijitade o wiya anda ndemayde koye juhal tun woni arde surtout kadi e ngu zamanu ɗo mayde nden no juhude ha no fanɗi nawnowo ndaare nanete tun o timayi ma ɓeyna a ko hoore muusimo ɗo tun ɗo yo hewto kalaptani taw maayi a ko ɓernde muusimo ɗo ɗen ɗo yoɓe nango kalaptani hew maayi hew a ko ɗum ɗo e ɗum ɗo muusimo ɗo yo yaw ɗo ɗo men hewtu tawi o maayi bagat ko juhal faji a hara oti eɓɓana ko ɗum ɗo mo mayde woni ardude e muɗum wiya ki wonki a anda nde mayde ala satade nde ɗo ala haldude e mam yaha ñalande kaari habbolan nde ala yetade ma ɗum fotodiral ala ayi ay nde tun woni patte nde wotere nde humpaka innugol ko ndungu ma ko ceeru nde humpaka innugol ko jemma ma ko ñalorma nde humpaka innugol a koka sagatalaku ma kana yeewu nde humpaka ɗum few neɗɗanke fof si yalti o anda nde o yiltitoto ma so yiltoto e so rondete so hewtta ɗum ɗo goti anda joni noon a anda ala heblade heblo felira ɗum won kikin hasbaki inna koni ñande o ndaaru ko hebliɗa kon ila bimbi heɓi kikiɗe ko henɗum e henɗum heblorɗa ila bimbi heɓi kikiɗe ɓay a yalti ko henɗum e henɗum heblorɗa a wawata wattande yiil kono ya heblo Allah neeɓi ko daali ige taraba linnasi hisabuhu Allah wi no ɓadi an a sikkayno a siwa kono Allah wi no ɓadi ige taraba linnas ɓattike yimɓe ɓen hasbore maɓɓe nden kono honto ɓe woni wawum fi gafla kamɓe ɓe welsidi tu yimɓe ɓen no welsidi e hoore hasbore nden ko ɓadiɗum wi'a ya nafs ko añi wonki fa jur'atuki alal ma'siya to arriduki lil azab suusugol ma yeddugol taguɗo ma on ɗum ɗon waɗay ha weeɓi tanoɗa lette ɗen atazunnina annaki tutiqina azaba a sikku hiɗa wawi dartade lette Allah ɗen ɗen lette Allah no heƴa e ma wi'a ɗum won kiki a sikku lette Allah heƴa e ma inna daari ƴetti kollum ma kum waɗa ka wofonde lampo hara na hay ka yiite ngen woni ɗon
ndara ko ha honto wawɗa muññaade ma ƴetta waɗa ka ndondi hay sa naɓali ka ƴulɓere ndara ko ha honto wawɗa muññaade ma ƴetta waɗa ka norngal wureere hay sa ukkali jungo gon ka nder fatayɗa ndara ko ha honto wawɗa muññaade si tawi a jarribike hoore ma a taw a wawata muññaade hay ɗum ɗon e barkiɗude si takkama e ko lette Allah ɗen haray ya anndu a wawata dartade lette Allah ɗen ɗe heƴata e ma joni noon ɗaɓɓitu ko danda e ma kon e ɗen ko danda e ma kon e ɗen geru ha anda ko hen ɗum wi'a ɗum wonkimaki wi'a ya nafs taddaina al imana bi lisani hiɗa nodditade gomɗinal kono ko ka ɗengal ko amanna kono ko ka ɗengal woni kono ko honto woni alhaali ma on batte naafiƙa ku ngunno e ma ɗengal ngal no mari limanu kay aɗa o la ilaha illallah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inchallah kay aɗa o eɗa maɗɗi ɗum kono hatta fena hatta janfoɗa hatta lundoɗa aadi hatta waɗa kala ko wiyete kon ko naafiƙaku ni ko sifaji naafiƙaku gollirteɗi ɗin ɗum ko sifaji naafiƙaku wonɗi ɗin ka kene ko tawata mo ɓe yiyay hey amma sifaji naafiƙaku ɓurɗi bonde hulɓino ɗi tawata ɗin ko ɗin ɓuri luttinoyta jommum ka yiite ko fiɓeteɗi ɗin ka nder ɓernde ko fiɓeteɗi ɗin ko hasi kon noon si goɗɗo fiɓi yaltitay oti fiɓay tun yaltita ko waɗi haray o hoolaki ko woni nder ton ko moƴƴa simo hoolino o wattanay no yiiri haray an o neɗɗanke hiɗa noddito kono ko nodditagol ngol ɓuri moƴƴude ɗuɗude di gongam wiya ya nafs ka annaki la tuminina bil hisabi an wonki no waywa sa hoolaki hasbore no woodi goy fi hen ɗum golle ma ko wonɗa gollude kon no waywa golle mo hoolaki darngal hooliɗo darngal watta ko wonɗa wadde ko neɗɗanke hooliɗo darngal on watta ko wonɗa wadde kon goɗɗo yango duuɓi 50-55 no ɗaɓɓude goɗɗum o heɓa an jaɓita ɗum ñande wotere ko a hoolaki Allah darnoyte darna mo ñaawe ñaawomo ko hombo tooñi oya a gomɗina hasbore siɗa gomɗinno hasbore a reeno toon Allah jippina ƴiyal alqurana ena o harmini goɗɗum ara fawñoɗa e ɗum a hoolaki o hasbete siɗa hoolino o hasbete a wattanay no yiiɗi no wawi wasa a hoolaki hasbore nden iɗa janngude fi mum kono kuuɗe maɗen no holli a hoolaki Allah wi'i ayahsabul insanu an yutraka suda neɗɗanke sikku ko ni tun accirte so maayi lanni o wi alami yaku nutfatan min maniyi yumna o soggi ɗon ayeje ɗen ha a hoolike ɗum ɗo fof ɓay a yii ñande goo hari a ala a woodama ñande goo hariɗa loyi a mawni ñande goo hariɗa waasi a alɗi ñande goo hariɗa waɗni a fewnorini ñande goo hariɗa a kontaka hay nokku hande a woni habborteɗo ɗum ɗo fof a yii ñande goo kadi a maaye hiɗa hooli ɗum ɗon kadi ala yedduɗo mayde joni noon hiɗa huttiti hen ɗum ka Allah daali ɗon summa ida saa an saraka so muuyi kadi o immintinte a hoolike tagede on a hoolike wuurugol ngol a hoolike maygol ngol a hoolike wattinede on kono a hoolaki mi immintinte on kon on aya ko sakkitori kon summa ida saa an sarahu a hoolaki ɗum ɗo sabna kuuɗe maɗen ko ɗum holli wi'a wonki ƴettu heblari ma ndin ko gomɗinal sellungal ngal harna gomɗinal ɗayningal gomɗinal ɗaynigol ita heblor ɗum ɗon ko gomɗinal sellungal heblorte wona gomɗinal ngal tawata ko ɗaynitagol hay pay kum bobo hon si wiima e ceerno en boddi ƴawi on he yaare a ɓortoto dolke ma on feroɗa to taw nde no ande o ɗayne
hara e bugi tawde lokke on ma cowoɗa daroɗa to ɗum ɗon fof iɗa hooli joni noon annabajo Allah mo wahayu jippi e mum alqur'ana ari jibrilu addi on ɗon yeetoma hunde kaari waɗay ñalande kaari ko neeɓa ko be hawra e mum moƴƴama bona tawa iɗa yawiti ɗum ɗo haralle si goɗɗo wolanima haysi ko boobo a hooloto annabajo noon mo wahyu arata e mum wolane tawa a hoolaki ɗum ɗon ko jeeya ɗum e welsindare wiya e wonki limaga tusawwi fina tawba koyno wonɗa satade cuugu buye iɗa sato tum inna yomi accu ha ndu lewru ɗo feƴƴa yomi accu ha mi yaltina ɗum ɗo yomi accu ha mi darna nde huɓere ɗo a yomi accu ha mi iwta nokkel kaari yomi accu ha mi waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo iɗa sato tum ene ɗum ɗo no harmi o tawa ɗum si Allah jaɓi mi ndaray satagol ko on satagol luttata e muɗum ha ñande lajal jili yooti ala satagol ngol way lanni wi'a e wonki kayfa tabi'ina ma yabqa abadal abidina bima la yabqa aksar min nisfi qarn ko honno an ƴettirta hunde ko luttata pooma moƴƴere Allah nden ko luttayde pooma ƴetta nden wattita e gurdal mum lannay ko joni joni duuɓi capanɗe joyi capanɗe jeego capanɗe jeeɗɗi neeɓi ha temedere si fawoyi yeeso toon ɗen haray oti anda ko hiirini ɗi anda ko feƴƴoto lanni si welinoma mi metti na haji oti ko loweteɗo hande kadi so ñaama anda weli metti hunde oti anda ko hay sifanede ko woni feƴƴude oti anda mo waali no habbi joni ko woni ƴetta noon ko luttata kon few wattita e kongurdan hon kon juutata taƴay kon joni e wonki koyno waɗanta ɗum ɗuytu rerɗere nden e aduna on seeɗa dartoɗa tuuyoji ma ɗin seeɗa daroɗa ɗaɓɓa ko luttata kon mbela jo allahu on mooɓi doyte annabaɓen e moƴƴuɓe ɓen e yamɓe sahidi no gasa onon wonoyon setto duɓe to Allah waɗu en e maɓɓe wi'a e wonki si a maayi a ala no juulude ko on mbo juulanayma ala si goɗɗo juulali ha maayi goɗɗo juulantamo nafata a juulali ha a maayi goɗɗo juulani ɗum wata marsude hande kadi gasata hombo ittanayma sadaka a heblali fi mum few a heblali sadaka addanayɗoma baraji ɓawa mayde a wat amara hay hunde a waɗa ko tawata ɗum ɗon hiɗa okki fiima an ina fironoɓe ɗum ɗon ko hoorema okkuɗa a eɓɓana fiimu ko hombo noon sakkantoma ɓawa mayde a sakkana nokki hoore maɗa few a eɓɓanali fi hoorema few ko eɓɓanɗa o ko fi woɓɓe goo ko ma kon kan a yejjitu fimu few kombo sakkantoma landoɗa ɗum wonki maki ya andu suudu ma ndun ko kabru ma on mayde nden ko ɗum woni fodore ma nden mbullari ndin ko ɗum woni daɗɗudi ma ndin gilɗi ɗin ko ɗin woni kawtal ma ko ɗin ittayma wula ɗenƴere mawde nden ɗa habbi nde alata ka waaliɗa ɗon ko ɗum tun habbiɗa hay hunde ala memminay ɗum ma ka waaliɗa ɗon si laamu hengu heɓike ngalu hengu heɓike ɓuttu hengu heɓike memmintama ka waaliɗa ɗon hande kadi ko habbiɗa ko kundal nga ka waaliɗa ɗon anna si weeli ha janggo a habbaki hunde hande kadi ko habbiɗa hande ko dargal lanni fasaul akbar ɗenƴiri ɓurde mawde nden ko nden tun habbiɗa nden ñande koyno yeebata ñalaɗe maɗe e nder welsindare wiya la nafsu ko an yo wonki la tajal nafsaki himaran li iblis wota ƴettu hoorema waɗa mbabbum iblisa no ɗo e naɓire kala ka soɓi e ko soɓi iblisa no pooɗe naɓire toon ko ɗum welatamo kankadi o naɓire makka o faala wo
Allah subhanahu wa ta'ala noon huɗirno iblisa o yaltinimo e hakkunde malaika ɓen o yaltinimo ko aljanna fi bonnere wotere an ko jelu bonnata ñalla a wata andude Allah yaltiniri adama fi bonnere wotere an hiɗa bonna jelu haray ko yen wakkilo wallinoren Allah yurmeteɗon yo yurmin en Allah yurmeteɗon en tori kemo yo waɗu ɓerɗe men ɗen ɓerɗe yurmeteɗe rabbana wafikna lima tuhibbu wa tarda wa inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatika allahumma ij'al qulubana khashi'ah اللهم اجعل قلوبنا خاشعة ولا تجعلها قاسية اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الآمنين يوم البعث اللهم اجعلنا من زمرة المتقين الذين يشهدون لك بالوحدانية ويحسنون أعمالهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يحشرون مع المحسنين والصالحين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأقم الصلاة إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون